ما با میگم مراجعت به مردم تاجیک نگاه کن حرامخوری کل تاجیک من چی میگم تو خدا و رسول الله بشناسی احتیاجمند پول میگیری لبای предлагать кадам на самом деле ما ترى ягон чиз кирва накадам خب خای همین بدنی خودش گفته سایکو салом алейкум дӯстон салом алейкум бародарон салом алейкум ба бачаҳои учам ин гапи ман чиста бачаҳои учамда дахл дорад эй ты фикр карди яхи то ходам дори ты изон накаш додам подключат кардӣ ты чихе ҷавонмарди гӯш кӯ ты чихе ҷавонмарди ты чихел ҷавонмарди ты савол метам эмузи бест охи ҷавонмарди видеора мебинам мана спрос мекунам мегам ты чихе қатимо дабари мои била рядами ты чихе охи ай удам ма ҳамин калаи мара бигиран арзонтар намеғалта ки ман я ҳаромхӯра чашм пӯшидесаму гузашта рафтес ман акаи дибегда обращаться кардам нашод колия таҷик эй номи ман идибекай о мегам ку хирса бедор кардӣ вақти хирса бедор кардӣ гап кор дигар мешавад ай ту ба кори хайр садсолаҳо раҳай рақосашам збор кун ҳофизшам збор кун актёршам збор кун журналистшам збор кун дар ҳамин ютуби тоҷик медромадӣ беғарзи збору беғарзи конкурс ягон чиз набуд. Мой муж обращался, таджик Коля, таджик Коля, муж земляк. И Коля поехал, у них деньги взял 100 тысяч, а мужа отдал 40 тысяч. ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. хуб бародарои азиз бахшиш ки хеле набудем бисёр гапҳои пас баландам буд ки яъне ки мара таҳдид кардан мара угражат кардан хел не бародаро алҳамдулиллоҳ ҳама хубай ҳама нағзай ҳама хубай корое ки мақсад кардесам пушти экран да бародаро баъзан ахмақҳое ки ҳаст яъне масалан ина Коля таҷик дигараш мегардан мегӯянд ки ту видео наёфти ту дигар моро занг мезанӣ баҳона мекавӣ мақсад гуноҳи моро мекавӣ ҳамин хел не бародаро алҳамдулиллоҳ ҳамаи корора пушти экран накардесам шумо фаҳмидем ки ман барои кӣ гап задесам Коля таҷик ту хиёл кардӣ ман барои ту видео намекунам ту хиёл кардӣ ки тамом ози мегӯм ки чӣ коре мекун ту мард нестӣ ту мард нестӣ мард ҳамун мардера мегӯянд ки гуфт мекунам ҳамин хел аст ту не ки мард нестӣ ман ҷавоб метум ба гапам барое ки ту гашти гуфтӣ чизе мефорад бикун гуфтӣ ки чизе мефорад бикун ман алҳамдулиллоҳ ман омадам ман вообще фикри видеора карданӣ набудам гуфтам ки хай фикроша изменӣ мекунам ман рафтум бас кун збор кори ту нест барои чӣ кор збор кори ту нест одами эҳтиёҷманд фарзандаш мирдеса буд ҳамун вақт мумкин ёзи мирдагиай ҳамун вақт мирдеса буд ӯ одам мара занг зад гуфт ки одами эҳтиёҷманд фарзандаш мирдеса буд вақти тура муроҷиат карданд ки збор бикушод ту гашти гуфтӣ 50 000 рубл метӣ бас збора мекушам Коля таҷик эҳтиёҷманд фарзандаш дар дами маргай тура гуфт бё збора бикушо ту гашти гуфтӣ 50 000 рубл метӣ ба миён збора мекушам харашо ин кор пеш ай ҳаҷравид буд баъди и якду бародарода ман ҳамин чиза роӣ кардам ҳамин смсора гуфтам ҳамин хел гапҳоай дур дарам то таҷмуслим нароӣ кардам чӣ мисол бародарода таҷмуслим нароӣ кардем гуфтем ҳамхелӣ таҷмуслим мара занг зад гуфт ки идибек шав буд ҳамун вақт шав буд гуфт идибек Коля таҷик тамом ҳама 100% дига гуфт ӯ одам збор намекунад дили ман пур я ҳаромхӯри дига кам гуфтам озод гаштам гӯш кун Коля таҷик ту Комрон ҳоҷи Комрон номи ҳоҷигиро ҳаром накун каъбаи бузург каъбаи хушрӯ ай шарми шумо бар ин ҳаромхӯра хича пӯшондай фаҳмидӣ хича сатр кардай ай пушти шумори ҳаромхӯрора ҳоҷиёи шумо ки ҳоҷи эълон мекунад субҳаналлоҳ ғайр аз аллоҳ ягон кас шуморо ҳоҷи эълон карда ки ҳоҷи эълон мекунад шуморо шумо ҳоҷи нестен ман як чиза ҳайронумда ҳамин баъзан одамо мераванд ҳамин ҳаҷ мераванд валлоҳи қасам бародаро аллоҳ мара бубахша ҳамин баъзан одамо ҳаҷ мераванд меоянд дурӯғгӯишон зиёд мешавад ҳаромхӯришон бовар ки калонтар мешавад намедонам нафсшон калон мешуда бошад субҳаналлоҳ нихеле шумо дар куҷо туғри мегирад одам пеш ай ҳаҷ рафтанаш аз бародаро аз дӯстон аз ёру рафиқо аз тамоми мардам бахшиш мепурса ки
من همین خیلی گناه کردم وقتی خانه خدا رفت توبه میکنه صدقاً توبه میکنه صدقاً توبه میکنه که من همین خیلی در گذشته گناه داشتم الله مهربان من ببخش شما چیکار میکنین این من حج رفته استم برادرو بچهای اوچو ای برادرو سبحان الله یک بار بچه اوچتون میگن کو دلتون آو میشوه یک بار برادر جاناتون میگن کو دلتون آو میشوه شما کجا غیرت شما گپی حق گپ میزنم ای دهن خودشان ای دهن خودی همین حرامخورا با دهن خودشان میگن که ها ما پول گرفتیم ها ما پول میگیریم نه که شما باشین میگردین میگن که تو تهمت کردی زایی ای جانی برادر آخی کجا من تهمت کردیستم آخی اگر که من همین کنم بگذارم برم خیلی دیگه گپ آخی ای دهن خودی همین حرامخور با دهن خودش همین حرامخور نه نگاه کن حرامخور کل تاجیک من چی میگم الو لبای سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله خدا ما ترسیا گنگا تو میترسی ای خدا تو میشناسی خدا را مردا گوشی زبش نکو خی آخی تو مرا گوش کن این تلفن من خش اتوماتیکی ضبط میکنه گوش کن تو خدا و رسول الله بشناسی ای احتیاجمند پول میگیری تلفن رو زبش کنه گوش کن مرا لبای предлагать کردم و на самом деле ما ترا یگون چیز کرد نکردم خب خای همین بدنی خودش گفته سای کو خراشو نه که در ویدیوش بگرده بگه که در یگان ویدیو همین دیدگه که من کاری همین برادر ما بود کردم کاری همین بچه اوچه ما بود کردم پول گرفتم در یگان ویدیوش فهمیدگین چی و گپ نمیزنین امروز میگردم مرا میگه که من تو دست کاری پومش نیستم من امروز من میگردم میگه که من به پول کار نمیکنم من در ویدیو گفتگیم پول میگیرم آخه تو در ویدیو پول میگیرم گفتگی برای رکلام گفته برای دیگر تو نگفته که من برای زبور پول میگیرم تو نگفته که من میرم پلیو برادرم میگردونم 50% 30% 40% میگیرم تو نگفته ای مایل کلیه تاجیک تو مدد دینا یک ویدیو روی کردی یک ویدیویی که در اینستاگرام من مخصوص اون ویدیو را من ماندگیم که برای تو برای حرامخورا را که همین قدر دیگه مینوسی من شما زیاد یافته نمیتونین الحمدلله بعد 2018 2019 خدا دروغ نکنه من رسی اومدگیم هزارم بار شکر وقتی که ما اهل تقوا شدم یعنی که من الحمدلله نماز ما وقتی که 5 وقت سر کردم وقتی که من قسم یاد کردم که قسم خوردم که من دروغ خیانت نمیکنم من قسم خوردم در یگام کس نه خودم در خودم ما 2019 ایست اگر یک مینوسی مرا بیو برور گابزا والله قسم اگر دلیل داشته باشی نه که گپی شیطانی گپ تا روسیایی تو برادر جانا میگوی بچه اوچا میگوی رود سیاه هایترا سلام علیکم دوستان سلام علیکم برادران سلام علیکم با بچهای اوچام این گپی من چیستا بچهای اوچام در داخل داره برادر یک مینوسی مرا بیو تمی یک مینوسی مرا بیو من خودم میبرم خیلی مردانه میگردم میگم که در حقیقت همین حرامخور مرا راست گفته سای برادرو 1000 بخشش تو مرا میگوی که تو گفتی که تو میگوی بلاگر نیستم تو بلاگر شدیسی خیلی ای جایست مرا همه بلاگر بگین با یک گپی زدگی خدمت در خودم قپیده است که تو خطا بلاگر نمیگیری اون که کاری بلاگرها را کردیسی آخه تو واری حرامخوره آخه زوری بعض نامردان نمیرسه آخه میبروین همین بعض بلاگرها هایهوی میکنن 4 قنچ خط میبروین گپ میزنن 4 نامرد قط میبروین صحبت میکنن شما خیلی زباناتون درازه اینامی کیم کیا گپ میزنن آخه دوخ نمیکنن و یا بروین گپ زنن من دینا ترا گفتم کو تو یک شرمنده ای تو یک باور که یک ناسالمی تو اگر سالم میشیدی تا اگر مرد بچه میشیدی آدم پتکولیچت نمیکردی مرد ای آدم نمیگن مرد همه آدمی را میگن که خودش کاری خود چبود میکنه نه اینکه سیویه سوغری کنه تو فکر کرده که ولی گوش کنی را ای تو فکر کردی یک تو خودم داری تو ایزو نکش آدم پتکولیچت کردی تو چه جوان مردی گوش کن تو چه جوان مردی تو
تو چی خیلی جوان مردی تو؟ مرا سوال میتونم اموزی بیست که جوان مردی ویدیو را میبینم مرا سپروس میکنم میگم تو چی خیلی قطیمو دباری موی بلا ریادمی تو چی خیلی اوتامی که تو رای خیلی ویدیو ما چی نمیتونم من گب نزنم ویدیو را دیدم بزن زدن کی؟ نه ویدیو ما سهر من زنگ زد زنگ من گفتم که هم خیلی یا دام زنگ زده هم خیلی گب کلیش نیزده تو فکر کردی که ما دم نداریم؟ همه خیلی فکر کردی؟ ما الله دارم که همه وقت مرا دستگیری میکنم. این برادرایی که خودت ما در سیاست سوری کردی آدمای بیگانه نبودن. آدمایی که ما در زنگ زدن این آدمای بیگانه نبودن. تو روسیای شیطان اخی ورا گپای دروغ گفته کنش نورا عصباشون ویران میشه که برچکای ما چی بود؟ ما برادری ما مقصد دوستی ما برادری ما نخواهم خیلی کار کنه. سیاست زبون اومدیم خیلی صحبت کردیم گپ زدیم یک گپ ویدیو را اودالیت که آخه ای اودم ما همین کلای ما را بگیرن ارزانتر نمیغلطه که ما یه حرامخوره چشم پوشیده هستم و گذشته رفته هستم. والله قسم یک بار فکر کن برادرای عزیز هر ویدیویی میکنم یگان ویدیوم به گپای همین آدما هست به گپای همین حرامخورا هست. ای دهن خودتون شما فهمیده هستین که ما حرام میخوریم، ما پول طلب میکنیم، ما پول میگیریم، به پول نمیکنیم. شما طرفداری او رو نشناختی. مرد بشه نه مرد. اگر مرد کی نشیدین کو زمین مثل همون سبحان الله استغفر الله چی میگم همون نوجوان مردی هم کردین کو دهنتون رو محکم کنین همون چلیکاتون در همون کلاویاتور نه در یه جای دیگه تون بزنین که فهمیدین با فکرم گپای هر خیلی ننویسونین. شما چیکار کردین؟ خیر اگر که یک چیز ایده من یک گپ میگم آدمایی که گپای بیزه بنویسونین در کامنتاری من گپ حق گپ میزنم شما گپای بیزه بنویسونین. من فکر میکنم که شما را پدراتون با پول حرام تربیت کردگی. جواب میتون یگون گپ نیست دیگه، یگون جای شک شبهه نیست که من بگیرم بجا کنم از گپا. خب میایم با سر دیگه مسئله. خب دینا ولا کل تاریخ ویدیو رو کردی که این پولای حرام ای کجای افتی؟ فقط نخواد تو را باور کن این پولای حرام ای کجا گرفتگی که تو ما ویدیو رو کردی گفتی پولای حرام ای کجای افتی که انا گرفته چوشیده سعی در تو یک برادر ما یک کم ترک رقص کرده بودیم یک صدای پیش آی یگون گپ نیست. الحمدلله او پولی کار کردگی ما او پولی مهنت کردگی ما رنگ تو پولای طلب کردگیم نیست، رنگ تو پولای فایز گرفتگیم نیست، رنگ تو پولای پرسنت طلب کردگیم کو او خیلی نیست. اگر بگویی که نه ما جواب میتم که انشاءالله حاجی این دلیل ولی پر نیست، این گپ پر نیست. مقصد دلیل ما گرفتگی نیستم. والله قسم آدم پولش گرفتگی فایزش گرفتگی فایز کاری تا گرفتگی کارش بود کردگی نیستی. نه خیلی دلیل انشاءالله با نزدیکی گپاش هست. من گفتم ویدیو کنی روی کن گو اکا کم تر صبر کن من دو روز پس 3 روز پس همین ویدیو رو رویت میکنم. تو چی فکر کردی؟ تو یا نیشی یا گدوی تو گدو فهمیده سایی؟ تو چی با میبروی ای اسلام سوی استفاده میکنی؟ برای چی میبروی ای اسلام سوی استفاده میکنی؟ خرشو تا اسلام سوی استفاده کردی وقتی از برای الله گفتی خاص از برای الله برا خدمت برادرای تاجیک خدمت مادرای تاجیک بکن. خب یک برادر مدام مراجعت کرد والله قسم اینمی سحر یگو اینمی سحر مدام مراجعت کرد یک برادر دیگه گفت وکایت بگم خیلی گفتم بیا نمره شبته گفتم گفت خودش زنگ میزنه زنگ زد خیلی صحبت کردیم گپ زدیم اکا گفت همین کل تاجیک گفت بیا گپ شمون ما گپ شم. السلام علیکم اکای ایدبک اهل مسلمان بودگی روسیه بودگی مهاجرا من شما با یک نویگری را بگم بسیار ویدیو را دیدستم. من اکای ایدبک در ابرشسته کردم نشد کولیا تاجیک ابرشسته کرده بودم نشد ما یک جای کار کردگی بودیم دخترها قطعی دخترهای خودمان قطعی تاجیکا قطعی 3-4 تا ما را کیدت کردن سوما ندادن. بعد من خودم رفتم خزین جنگ کرده لیشن خودم رفته چی کردم نویستم. خزین گفت که
100,000 метем, зиёд наметем. Гуфта мора чӣ кардам, мо договор надоштем. баъди ӯ 100,000 нагирифтам, ман 170,000 буд сум, ман 170,000 мегирам гуфтагӣ будам. баъд Коля таҷика обращаться кардам. Коля таҷик як ҷойда буда, мара гуфт ки 5,000 парто, мо раи дур даем, ман сразу 5,000 партофтам. баъди ӯ чанд бор занг задам, ғам додам Коля таҷика. баъд бачаҳоша роҳӣ ман баъд ӯро қапидам, рафта. баъд чӣ кардам, занг задам, омадан. баъди омадан разбор карда 40,000ша гирифтан. баъди 40,000 гирифтан, баъди як ҳафта 60,000ша гирифтан. баъди 60,000 гирифтан, ман худам бурда ва ҳамин бачаҳош қати рафта Люблино ба рафт афганский кафе ба 6та. чӣ кардам, дар дасти ман 40,000 буровардан додан. баъди 40,000 буровардан додан, ман хона омадам, духтароро ҳамин хел гуфтам. бовар накардан, 100,000 додагӣ гуфта духтаро. баъд аксаи худам, оилаи худамам кор кардагӣ буд, аксаи худам 60,000 добавит карда духтароро тақсим кардан додам. бачаҳо ман ҳамиқа чӣ мекунам ки Коля таҷик бачаҳош мошенникай, бовар накунен. ман аз бараллои худо гап задестам. ҳаматон ба салом алейкум. خب گوش کردی؟ خب ای بیناموس، ای بیناموسی نکن، مرد بچه شا. ای بچه دادرت زنگ زد، خودت زنگ زدی، یک چند اکای دیگه زنگ زدن، برای تی حرامخور که دلیل نه یگون گپ نکسد، گپای دروغ رسوندگیشونه. این گپا آخی گپای باور که تی یک افندی، تو باید کو نامی همه دای تاجی کامرون، نه نامی سایت تا کوجی کامرون نمون. باید اون اینستاگرام تا که 0101 کدای چی کدای، من نمیدونم او که چی معنی داره. حقیقت او خودت میدونی دا. آخی تو باید اینجا کو افندی می نویسوندی نامی سایت تا. میدونی برای چی؟ برای که تی افندی خودت. تو خیال میکنی که تو فقط خودت پول میگیری مردم نمیتی، بغیر سی هیچ کس نمیکنه. من رنگ تو پکازو خانه میکنم. والله بالله قسم، من رنگ تو پکازو خانه میکنم. رنگ تو پکازو خکنم کو الحمدلله کو هر یک پول را گردونه دادگیم، هر یک پول را گردونه دادگیم کو والله قسم. اگر برورم نشون میتم کو، اگر برورم نشون میتم خیلی رولا تو میتی. اولا گپ زدی رنگ مرد بچه، گفتی ویدیو کن، ویدیو کردیم. مثلا ما ویدیو نکردیم میدونم. وقتی زنگ زدن گپای بلند گپ زدن، گفتن که ما نامی کولیا تاجیک. بچه از همینو داکا سراز ویدیو را کردم که آگاهی پارتوفتم که تو حرامخور ویدیو را بگیری و دلیت کنی. کدام ویدیو را دلیت کنی؟ همون ویدیو را دلیت کنی که ویدیوی حاضر برای آموندگی در نویه شروبات میگوی که نه اینجا برادرو دا نه ویدیو شمون. منين ما قبول کردم توش تو از خودت گفتستی که والانتیورو ترویج کردنی برادر در حقیقت اگر بروان و تشنید کنه که اما ویدیو ما را درو تماشا کردی با فکریم که نه روی کرده باشه تایید تماشاش که برات انا ای کدام شلوغی شروع بود هم مقصد از کلام نگفتگی مقصد ما کیم چی میگویم اگر محتاج در همه چی داشته باشه در حقیقت همون مثال بسیارش هست تا او ما را فریب میکنه به خاطری که ما فریب نخوریم ما گفتگیم که ویدیو کنین روی کنین ممکن فریب هم که کردیم ویدیو میمون آمده به همین خاطر ما گفتگیم ویدیو کنین روی کنین اگر که ما را فریب کرده باشه مثال یگان اویله کم بیزایت کدومی که میدونه ما هم شما همونجا پا لیستی خواسته از براسی الله میبریم پدرکش میکنیم. دیدی تو نمیدونی که همینجا در دلیل خودت نداری شاید که همو دا لازم باشه. من شبهه ندارم ای چیز شبهه ندارم که شاید که همو آدمو دا آب در کار باشه نه که تو خودت نمیدونی که دیستریبیوتر در همونجا آب در کاره یا نه. تو یعنی که وقتی زبار قبول میکنی باید همه طرفه باید تحقیق کنی. رئیس محله
ма одамои кӯча ҳама чия як кас мебинад салом алейкум ма дар пул дар кора ҳамин қадар пул бигирем битен ҳамин хел ма тра мегардм мегӯ но бача гап задагия ку ман мошенникора медонам ки 20 видео мекунам барои 5000 рубл а бача ҳамин хел мошеннико дама ма корро ҳал кадаги ҳамин хел кора ӯ пуле ки ту мегардонӣ мети 100 000 200 000 то 1 миллион 400 000 ма гардона додагиам чиай бро ман паказуха кардам ё ай тарафора нишон натем гап назанем масъалаи ҳамин збори ноҳияи шуробода оқ шудеси ба гуфти худ русиё гӯш кӯ хорошо майш бигзор ҳаминҷа о дар кора бояд турба бигзаронӣ бояд 70-80 000 гуфтӣ не бояд 1 миллион сомона пул дар кора ки об бигзаронӣ русиё барои чӣ картаи хита мемонӣ барои чӣ картаи хита номраи телефони хита мемонӣ барои чӣ сабаб чиай ишам мегардӣ мегӯӣ ки ман скори помощ нестам ман уҷа харидам шланг планг бурдум рафли туда обратно самолёта минус мекунӣ ба ҷое ки як дисм зиёдтар шава ягон роҳ ша биёвӣ ки як дисм зиёдтар бути ки зиёд шава дар ҳамон ҷо ки бародарои муҳоҷиру ғариб да зур наёя бути бирава ту бо туда обратно рафли мегирӣ номраи картаи хита монди специалӣ ягон зборкун ҳуқуқ надорад ки номри картаи хича мона одаме ки бемор номри картаи хича бояд мемона не ки блогер ту ки ту номри картаи хита мемонӣ ай ки иҷозат гирифтаи номри картаи хита мемонӣ ту мана гашти гуфтӣ ки чӣ хизмат кардаги ту худат ки дар ҳаёт ки ту чӣ хизмат кардаги ки барои мардуми тоҷик ҳамин хел гуфтӣ хорошо ту чӣ хизмат кардӣ ту беғарзи дӯзӣ зӯрӣ ғарӣ беғарзи охир прасенгириву беғарзи охир ҳамин ҳаромхӯрӣ чӣ кор кардаӣ ту чӣ кор кардаӣ кардӣ ҳақта гирифтӣ ёрдам кардӣ ҳақта гирифтӣ ягон кори зиёдӣ кардаги нестӣ ира гап назан ҳақ надорӣ ки гап занӣ ки ман барои мардуми тоҷики хеле кардагиам агар ки гап задӣ ҳамин гап задӣ ман корои пешината ки кардагӣ ку пул гирифтагӣ ҳаморо ҳамаша дорум ту фикр мекунӣ ман надорум эй номи ман идибекай о мегӯям ку хирса бедор кардӣ вақте хирса бедор кардӣ гап кор дигар мешавад 21 абҷуқ ай пиши зиндагӣ чи ҳамун корот хуб буд кори хайрда лезит накӯ ай ту ба кори хайр 100 солаҳо раҳай ту медонӣ ҳамира ай ту ҳаромхӯр колия тоҷик ба кори хайр 100 солаҳо раҳай ту дар кори хайр даст назан брат дафша ай пиши зиндагӣ ча бародари азиз агар ки ҳамин видеои ман удалид шид бидонем ки видео ба хоҳиш ман удалид намешавад сахти бад кор ба дараҷае меравад сахт меравад ку ана он вақт видео удалид мешавад ҳамин видеои мара ҳар касе ки дидаеса дар сайтотон партоен фарқ надорад кадом видеоай фарқ надорад кадом видеои ман сайтотон напартоен ман ягон бор жалод палводи хеле кардагӣ нестам и интересаватам намекунам хеле чиза партоен ман бародарои азиз баъд баъзет мегӯянд ки трам барои просмотр мекунӣ барои подписчи мекунӣ ягон бор ман гап задагим ки мана подписатся кунем ягон бор ман шинавидагем ки лайк монем ягон бор дидагем ки ман поделиться кунем видеоро мегӯм ягон бор шинавидагӣ ҳастен ягон бор дар ягон видеои ман реклама дидагем ҷони бародаро одамое ки реклама мекунанд ана ӯ фоидашонай реклама мемонанд ҳатто ман реклама ютуба запретит кардагим маҳкам кардагим ки чиста хос аз барои аллоҳ буром гапора гап занам нехе ҳаромхӯрора якта бурорум нишон бутон комроншо агар ягон гапи баланд гуфта бошам ман пушаймон нестам агар ягон гапи паст гуфта бошам пушаймонам ман бо мегӯм муроҷиат ба мардуми тоҷик накунен бародаро шумо як бор фикр кунен як 3-4 сол пеш барои чи набуд ҳамин хел чизо баъди ҳамин як гдета як 6-7 моҳ пеш як бор аҳамият доден рақосашам збор кун ҳофизшам збор кун актёршам збор кун журналистшам збор кун субҳаналлоҳ охир намедонам ҳама збор кун буд ҳамара гум кардам дар ҳамин ютуби тоҷик медромадӣ беғарзи збору беғарзи конкурс ягон чиз набуд агар небигем бигӯ рутсё алҳамдулиллоҳ збор кам шид ку бародаро каме умуман гум шид як 3-4 кас монд
иншаллоҳ 3-4 кас бояд 2 каси дигаш подозренда иншаллоҳ дафт мешаванд. даже рӯҳошона нишон наметавонанд касалиёро. далел ҷамъ карда истем, ҳамаш хуб мешава, ҳамаш нағз мешава. ман баъзан корҳоро дар пишти экран буд мекунам. бародарои азиз, ҳар видеое мекунам, пеш ай видео карданам, ай пеш ҳамин ҳаромхӯрон мегзарам ки видео намекунем, просто ҳамин корта парта пишти зиндагии худча видео намекунем. вақте чуна гарени гирифтан видеошон мекунем. барои ҳамин ҳамаи корҳои ман дар пишти экран буд, барои ҳамин чанд қадар ман баромад накардам, гапома гап назадам. фикр мекунам мана дуруст фаҳмидем. барои бародарои гап дахл дорад ки ягон гапи баланд гуфта бошам, ягон гапи безеб гуфта бошам, бахшиш. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. дар ҳақмон дуогӯ бошен. эҳтиёҷ ба дуои шумо дорем. валлоҳи қасам эҳтиёҷ ба ин лайк подписатсияи шумо поделисияи шумо ман надорам. валлоҳи қасам ман эҳтиёҷ ба ин чиз надорам. ман ҳар як бародарое дорам ки худшон ин чизҳоро ҳамон ки савоб шисва мекунанд. ман эҳтиёҷ ба ин корҳои шумо надорам ки шумо бигӯед ки барои просмотр мекунем, барои лайк мекунем, барои дигарош. эй камтар хеле виҷдонтона бедор ба калом номустон ба калом виҷдонтон баъзеҳо менависонем ки барои просмотр мекунем, барои лайк мекунем, барои хайп мекунем. субҳаналлоҳ, ин гап дар ягон ҷо туғра намегирад. агар ман барои хайп охир ин ҳаромхӯрора гапҳои худчона намемонам. ман гапҳоям хеле чиста свежи гапҳои худчона мондисам. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. эҳтиёҷ ба дуои шумо дорем. худованд аввал ки мара ҳидоят кунад. худованди меҳрубон аввал мара ҳидоят кунад, аввал мара бубахша. чунки агар ки ягон гапи дар ҳаққи ягон бародар ягон гапи ноҷо гап зада бошам. аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша, нигаҳбонтон боша. русиё бо ба худаш накаша. дар амони худо бошен. дуоро фаромӯш накунед. бародарои азиз, хоҳарои азиз, модарои азиз, дуоро фаромӯш накунед. ҳар касе ки муроҷиат дорад, ҳар касе ки фреб кардиянд, ҳар каселе ки ягон мушкилии сахта дучор шудагиай, дар сайти инстаграми ма, инстаграма мемонам, дар сайти инстаграм бародарҷоно бинависонед. апау хоҳаро видеотона видео қабул мекунам, гапи холӣ не. чикале кунем бародаро видео кардагиай кунем, бародар видео кардагиай ки гуфтагиай салом алейкум акай дибек, ман фалон 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 ҳамин хел одам ҳамин хел кардагиай, ана хел видео кунен, роим кунен, иншааллоҳ ё пултона бармегардонем ё видеотона мегзорем. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Муж нас отвез на работу, и мы там работали, 4 девушка, а там нас кинули, деньги не заплатили. Потом мой муж обращался, таджик Коля, таджик Коля, муж земляк. И Коля поехал, у них деньги взял 100 тысяч, а мужу отдал 40 тысяч. А вообще должен был дать 100 тысяч Коля. Мужу не дал 60 тысяч. Потом муж из кармана заплатил все девчонкам. Коля сейчас 60 тысяч себе в карман положил. А девчонкам мы свою карману дали.